Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biag, ag progreso! Kastala ti biag! Drama, apakaabulan, dagiti nagduduma, apagteng iti biag! Ano sirigen? Ket makapalit! Ngem ubog ti pagwadan, kadagiti mawaw, amaseknan! Kastala ti biag! Isagsagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga estasyon. Kastala ti biag! Ket ita, adto'y ti may sapay apakasaritan, amay tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biag! Tilya, ni hari nga arkitektaw ti kayat ko apakiasawaam, ha? Tatang, Ay, di nakita ni ti kasta, Dilya. Naginawa ti biyag mau no ni hari ti pakiasawaam. Marigrigat tayo lang arudain, marigrigat pa lang ti pakiasawaam. Awanin at ti mapasamak iti biyag tayo no kasta. tatang, jak nga rod kayat ni Hari. Agpanunot ka anaimbag, Dilya. Ta sino nga raw ti kayat mong agdatdaton ken ka? Ni Dwayne nga ahenti iti baka, ha? Tatang, Ulitak, Dilya. Ni Hare nga arkitekto ti Pilyam, ta iso ti ado ti kwartana. Saan kat ani Edwin nga ahenti iti baka ti Pilyam? Jak kayat dayjay, agat baka. Para kada kayo day tangarak, tatatasyo. Ay, imported mga arak na ito, ibaraw. At damot ng ginatang kwalitsyon manok apulutan. Ay na nagsaya atan. Amumlatamot ti paggugustaw. Ningay dilya tata, adda ka day. Ay, urayam labi itain. Tada nang ibaonan ni nanang nakinkwana. Patsek nga gawid day dyan iti balay. Kasta ka day tata. Kabayatan ti panangururay mo ka ni Dilya. Agsat tapay, talo kataktinted mo nga arak, ah. Ha? Kaya't ko adang gayan nakbaraw. Mabibiit lang, wine. nanang, nabartagan da tatang ken Hari nga agin inom dita sanas. Ay, wen nga rod. Naimasan damutan tinagin inom. Imported nga arak ti imot ni Hari itay. Una yan tilangada. Baybay amlat ta idaan anak ko. Mapankalat ta ni Jay kusina. Taing kailuto tay pang maluman tayo. Ado pa'y nga minti aramidag. O nanang, Agawid ako, dilya. nasayang at mo. Ha? Adda ka di ibagbagam, dilya? Ay, awan. Agawid kanta ni Rabiin, Hari. Makaturturog akon. Okay. Baliwak to lang ti umay sumarong karkin ka, dilya. Uray sanan. Ha? Anya ti imbagam, dilya? Ay, ikon. Daya matimbagak. Awan. Kunak, agawid kan, tani. Makasinga ka launa yun. Paya pinabainam ni Hari idirabe ay, Dilya. Saan ko mat apinabainan, tatang? Pinagawid ko lang, tarabiyo na yun. Kat makaturturog akon. Nasingpet di Hari. Kita sinagutan nak pa iti imported nga arak. Bastanti pa iti kwarta. Gaputa sagsagutan na kayon ni Hari. Tungpalan nyo matlatan ti kayat na. Anya ti kayat mo asawad? Imbaga kon kin ni Hari, asaanin nga umay dito'y balay. Ngamda kayo mat ngamin ti agpilit nga umay latta. Gapaw ta iso ti kayat ko aparakan ka. Arkitekto ko naman. Ado ti kwarta na. No iso ti pakiasawaam, di tayo agbisen. Tatang, Saan kumanatang ti ulo ma? Inton sumarunaw nga umay sumarong karni Haray. Respetaram, Dilya. Ay, anya nga ron ti maramidan. No saan na kayat ni Dilya dayjay nga arkitekto. Lakay.
Kastala ti biyag. Ha! Maagday jay nga anak mau. Di na mo tiyag pili ti lalaki. Napay, may surom nga ro ti puso na nga gayat. Ay. Di nakman kontraan. Pagsayatan ti ibagbagak ka ni Dilya. Diyak kayat nga agbanag to ang nakakaasay. Lakay, Baknang pa'y dagiti kakabagyan ni Haray. Agduduma dagiti luglogan da. anya kumangay no baknang dagiti kakabagyan na. Awan ti pakainaigan da iti biyag tayaw. Ay, dakal bakit. No asawain to ni Hari ni Dilya. Di tumulong dagiti kakabagyan na iti panagbiag tayaw. Sanaya. Ay, Tasyo, di ka mang namnama. Na, Imposible dayta, akapanunutam. Tay kuna nangarudan. Di mo maisuro ti puso, no iso ti agayat. Edwin, agyaman nak sagot mo a karnit baka, ha? Awan anyaman na, Dilya. 3 kilo ti karnit baka dahi tayong sagot ko ka. Un nga rod. Amangan no saan min a maibos kada tatang kananang ko. ay, rabi ni Dwayne, nagawid kan. Sang-sangpot ko pa'y laan. Ngam pagaw-awidan ako ni tatang mo. Di mo latan ikaskaso. Dilya, Dwayne, kaano ayat nagmuti ayat mo kanyak? Nabayagan nga hindi ka pa'y lagawid. Ibulos ko ti aso mi, tay ipakamat ko kan ka. Kitaan na. Ha? Ay, uwan tata! Agawid ako! Sige, Dilya, agawid ako. Ay, Dilya, di mon papaunagan day jay nga ahenti iti baka. Awan ti sumgar adot-dot ko kan kuana. Tatang, Anyan tulangan ti ibaga dagiti kakabagyan tayaw, no iso ti pakiasawaam. Heh, narigat mo't no pasiglatan na karnit baka ti sidsidaan tayaw. Tay sulang ti amuna nga isagot kan ka. tatang, nasingpot ni Edwin. Ay, an mong tinasingpet no, agbisin kan tumait. Tatang, Nasingpet ni Haray. Tay sagsagutan nak iti arak na imasapulutan. No iso ti pakiasawaam. Aglemesak to iti adu nga arak ken agkakaimas apulutan. Insan Delia, di mo ikaskaso ti bagbagan ni Uncle Tasyo kan ka. nalabos ni tatang, insan. Tilabagi na ti pampanunutan na. Pinapanaw na ni Edwin idi na minsan arabi eh. Ay na insan, naistorya kanyak dayta ni Edwin, idi nagkita kami. Ibagbaga na pa'y kiting nga awanan tinamnaman na kan ka. Tinapudno na, insan. Kayat ko ni Edwin. Hanggang ti parikot. Saan na kayat ni tatang mo ni Edwin? Gaputa ahente kanulaang tibaka. Anya kumangay mo't no ahente lang itiba ka ni Edwin. Tinapatag, iso ti pakarik na ak iti ayat, insan. Correct. Gapot ay sagsagutan ni Hari ni tatang iti imported nga arak. Kayat na mo't tanday di alalaki. Insan, kutsimot ni Hari tinagsardang iti batog ti balayaw. Insan, oh my God. Kaya tagpakita kin ni Hari. Oh my God, darasang. Kababain pa ikit din. Tadi to'y balay ti malatiwan nyo, Delia. Nedi. Umay kami lang makisarsarita kan ka, Edwin. Kasta ka di? Un Edwin, kasta nga agpaisong. Ay, apag iso nga rod. At dama ang angar akukod ti baka. Ison ti pagsasangwan tayo. Ay, wow! Ay, kayat ko dayta, Edwin. Mabisinak mo tan. Uy, insan, agtanang ka kumalaang mata. Ha? Ay, sorry, insan. Mabit lang nga rod Delia. Nedi. Kita lang ti ang angrak akukod ti baka. Sa dino tinagapwam, Delia. Si Marungkar itay ni Haray. Adda na panan mi kiniinsan nedi, nanang. Nay, nagdakkel matamallo kong tiimot mo, anak ko. Naangar ako kud ti baka daytoy, nanang. Nagluto ngamin ni Edwin.
Kat inyawid kumatan ati daduma. Ay kayat mo asawan. Naggapo ka iti balay da Edwin. Una nang, inawis nak ngamin ni Insan Nedi. Ala, iparabaw mo nga raw di tilamisaan day ta impadigo ni Edwin. Tasidaan tayo inton malam. Ay, bakit? Nauma akon iti karnit baka. Ita, adaman ang naangar ako kung ti baka iti lamisaan. Apay, sa dinot naggapuan da ita. Ay, kwa. Karaman jay inted idin ni Edwin na karnit baka. Anya? Nala, mangan ka kadilatan lakay. Di ka nagdamag pay. Sa dinot ayan ni Delia. Kanayon ngagpukaw. Ang mga makisinsin narak mo't ka ni Edwin nga ahinti iti baka. Rimwarda ka ni Nede, itay laeng. Nagpasyarda siguro. Tunggal umay dito'y balay ni Hare, agpukaw ni Delia. Ay, jak kayat aramiden na. Asin ni Hare nga agur-uray kan kwa na. Una yan day taasan na ay mo, Edwin. Delia, namuak anapingat nga agdatdaton kan ka ni Hari. Kan iso ti kayat ni tatang mo aparakan ka. Ha? Panagkunak, awaanan tinamnamak kan ka. Sino nga min tinangibagakan ka? Nga awanan tinamnamam kanya. Kayat mo asawan, Delia. Adda namnamakan ka? Ha? Anya ti kayat asawan da ita? Ay, ayatan ka mat, Edwin. Anya? Ay, agyaman. Sinong batang matlangin ti ayat ko kan ka, Delia? Sakon ti karagsakan na lalaki ita. Delia, adda na pa na ninanang ko. Iso aduduha talaan ita dito'y balay. Anya ko mano dudu at talaang. Ay, ayatan ka, Delia. Edwin, apay nga inudgamam ti pingping ko. Nagpintas ka, Delia. Edwin, di nakagkan. Apay, Delia? Sa dino tinagturturungam, ta ita ka lang agawid dito'y balay, ha? Ha? Kwatatang, ijay ayan tigayam ko. Agsasao ka di itipod now. Tatang. Ne. Apay kasta tilangam. Masakit ka kaday, ha, Delia? Na. Ay, di mo sopringan ti pagayatak, ha, Delia? Sumarong kar inton rabi ni Haray. Sangwam, ken kasaritam anay bag. Nawatam? Tatang. Delia! Adan ni Haray! Ket... Nakaturog mat, ket agurok pa yan. Ay, Delia! Ay nalakay, di mo riingan ti anak mo. Bayam, amaturog. Ay, imbagak pa'y kenkwa na abisitaan na ni Haray. Ta umay ita arabi agam naturog mo gayam. Ay siya, konti sumango ka ni Hari. Ha? Bayam, amaturog ni Delia. Apay, si Kaya ti umay nasa rungkaran. Ta si kakit din ti sumango kenkwa na. Tasyo. Aginom kamilangan ka ni Hari di tasalas. Awan pa'y sir-serbi mo dahi tanga anak mau. Edwin. Apay akaslamatanda na ka, Delia. Kung amin. Mga no agsikuga kat dinak to itungpal. Delia, ay ayatan ka. No agbunga man tinaramit ta. Ikasar ka. Edwin,
Iso nga wanti rumba nga pagdanagam. At damat urnong ko para iti panagkalaysatan no bilang. Edwin, Robin, ang mga nasapsapulan da ko ni Jay Balayme. Sige, itulod ka din di balayo. Aglugan tan iti motorsiklo. Saanan? Ang mga no agpungtot ni tatang ko no makita na kaakadwa ka. Ay, anya nga tano ipudnutan ti relasyon ta. Ay, kwa, saan pa nga ita? Kagura na ka ni tatang ko. Ang, Dumteng to ti aldaw nga ipudnutakin ni tatang ti relasyon ta. at dapay lang panagamak ko. Anya ko matipagamkam. Amang ano agbaliw to ti amin. Kat ni haring arkitekto ti pagtungpalam. Dinto mapasamak dayta, Edwin. Ay ayatan ka. Dayta ti tandaanam. Ay na. Nagmayat ti alsam ti native amangga. Ay. Mm. Mabit man lang. Mm. Itay ka pa'y apalpaliiwan, Adelia. Apay ka di tatang. Dahil sa ti ulo mo. Idep-depel mo kat tanitib amanggan di ta chocolate nga ice cream. Ha? Kunak no bugong ti pangidep-depelam iti mangga. Ngam saan ba? Chocolate mo't gayam nga ice cream. Ha? Iso nga rod ti kayat ko tatang. Kastala ti biyaga. Nagimas to pa. Anya? Kastala tibiyag kunam? Uwan tatang. Kayat ko nga rod nga. Ay, anyat mapaspasamak kan kadilya. Agiinaw kan samay. Diyak kayat ni Hari nga arkitekto tatang. Ni Edwin nga ahente iti baka ti kayat ko. Na maarabis kan sandilya. Ay, di mo ka di pinanunot ti masakbayam. Ay, huston dayta, lakay. Ay na. Di mo maisuro ti puso, no isaw ti agayat. Kapabayin da ito'y nga inaramid mo dilya. Masikog ka pa yan. Tatang. Ala, payabak ni Edwin nga ahente iti baka. Kasaritak itinaawang. Nasaya at nagparang ka, Edwin. At damat, igaman yung abo na yung tata. Apaya ka sila mabot-butang ka. Tanya ti kabutang mo, Tata, put-putan yung matlat ng tabuning yo. Mga no itagbat yung kanyak day ta. Talaga nga itagbat ko kan ka na itaw. No di mo itong palti anak ka. Ay, lakay. Agkalma ka kumalaang. Ikagaramid, iti saan na nasayaat. Tatang. Tala ka, Mandilya. Siyak lang ti agsaw. Ay, Edwin. Saan akayat asawan, akayat kan nga agbalin amanugang, ta ipakalay sa akon ti anak ko ka. Tata. Total. Ahinti ka iti baka. Kat ti kayat kao, pito abaka ti maparte iti kalay sayaw. Nagadon? No di mo maaramid dayta. Sikat itagtagbatag akasla baka. Ay, maday ti kas talakay. Aklunem ko man ni Edwin kas manugang mau. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo maisuro ti puso, no iso ti agayat. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser, ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastalatibyan! Agyaman kami
itin kay Panang Tarabay. Ay, Borsyaw! Agreng ka man! Ay, unay kayo mo tinabang. Istorbo kayo, ti pa naturong na. Ay na, Borsyaw! Nangaton denet! Mulmulagatan na kan! Ngam nakanganga ka pala nga matmatorog! Kita pa yayan no nakangangaak. Tilamad madlaw yung may. Pati init pagaburidwan nyo. Kabaybayan nyo ang umataw. Na! Bumabantaw. Agad! Kastamon, ngaging nga lumakay ka, Borsyaw! Sadot kala ka na yunan! Anya kumangay. Ay na, Borsyoya! Apay di mo mo tayo pagsasaw, ako na. Tay sadot, anak ka nga, urag todo iti kwarta, dinto po los makaala! Anya? Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno tibiyag ang progreso! Kastala tibiyag! Pakasaritaan apakaidasaran dagiti na duma-duma apagteng itibiyag. Ama adaw kadagiti pagsasao, amang tedrayaw kadagiti agdudurkong amang ibakbaklay iti problema asang abantay. Ano amirisan ket pakadawan met iti adal, ket mailinteg dagiti killo a kapanunutan. Kastala tibiyag! May sapayasagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Kastala tibiyag! Ket ita, adtoy ti may sapay apakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Ti tao anapangas, narigat nga agduras. Tampok ditoy programa tayo. Kastala tibiyag! Paray, at dahay ring di ka barbaro apastag Kastaya, anyangin dagiti masapol da. Ay, kuha paray, janitor kan messenger. Nagbabamit asa ad dagitan. Ay, jakayat. Anya? Anya kumangit ti kayat mo, paray? Tay kumamot mga opisina at no makarelax da tao. Anya amang opisina ti pagbagamot dita. Agtagtagainap kan samay. Kat no agpada tamat asaan anakaturpos iti kuleyaw. Kwa pare. At dayta ka manan, pare. Igaraw mo manin ti ugalim. Saan kanyag pilpili iti trabaho? Mapan kakitain. Parang mapagasatan ka matan. Si Kanti mapan. Jak inarapap, jak balin abapaw na. Oh, kumusta nga iti application ni Paray, Maray? Ay namaray, kaasi ti apo, mangrugi inton lunes. Ay, imbag ka pa'y amare. At least, addanton panggadan nila kay mo. Saan nakas kanyak? Nakadepende kami pa lang kadagiti dadakkel ni Jake. Ay kat alukuyam ngamin, anila kay mo. Ay, nagrigat nga alukuyan ni Jake. Ti kayat na, executive adagos ti saad na. Anya? Oo na yan ni pare. Ay, makapaasar nga rod. Ay, nangalaamot iti high school graduate nga executive adagos ti saad na. Ay na, sorry mare Opinyon ko laeng daytoy. Saan lak ko maakagura? Addan sama ngamin pangpangas ni pare. Ay, naibagamon, Mariani. Saan laeng apangas, no dikat sadot pa'y. Tatang, nakastrukmat gayam ni Mike tita baro apasdat dita sentro. Tay ka di asawan ni Ani iti kunam. Wan tatang, Ay kat naimbag man. dakkel ko mamot ti tsansa ni Ading Jack amaala Saan namot akaya ti agaplay. Ay na, saan mo anam namaan ti adim nga agaplay? Kabisado ti ugali na. Ha? Ti kayat na, katjay nalagan at trabaho. Di na kayat tay marigrigatan. Ay, wan nga rod tatang. Dahi tama ti problema ka ni Jake. Ide, agkasapulan ti kumparik iti pahinante. Ibagbagak iti adim ngam saan namot akinayat. Tatrabaho kano ti tambay. Anya?
Anya kumangay ti awang na nga rod iti bagina. Di mo tambay, saan ka day, tatang? Ay na, kat isumat. Isu ang makapasyodot nga rod, ang makapakatawa ti adem. Imbag ko mga rod ano nakapagturpos iti kolehiyo. Ngam saan mo, tainay ayam na mo ti panag-eskwela na. Ay na, jak nga rod amo no anya ti aramidok iti dayta akabsat mo. Kaasi ti pamilya na. Imbag ko mga rod tatang, no tumulong kada kayo nga agtalon. Imbag la pangalaan na mo't iti pagbiag ti pamilya na. Dayta pa iti maysa. Ibabaon ko at trabahunan tay bangkag di tadaya. Tadjakon masangaw. Ngam adumot ti rason na. Ay, una yun ay ati kabsat ko. Kaano nga tanga agbalbalew. Nya, kamutan bakit? Mabisbisin da tawa, wan pa na isang. Nay, apay ngay abakaungat ka. Kat nuawan nga rodan ti maisang. Nagremedyo ka kumana. Napan ka kumadimawat ka ni tatang iti bagas. Ay, mabain ako, Jake. No kayat mo, si kanti mapandumawat. Tasak pa iti baon na. Dayta ti bagbakan ka, Jake. No saan ka kumaapangas, kan pili-apili iti trabaho, at ako mamat pangalam iti igatang mo iti masapsapul tayaw. Ay! Siyak man tinakita mon. Isardeng mo daytan. Apay, di mo kayat adanggan? Kat no dayta tipod no. Kita ni pari Mike, napintas itan ti biag ti pamilyana. Saan nakaslakan ka apasig adi na dawat ti pakan mo iti pamilyam? Talna ka man. Ay saan? Saan nakapagtalnaan, Jake? Ibagak lang ti kayat ko nga ibaga. No awan ni tatang mo kandag iti kakabsat mo, sigurado nga agbisin kami a pamilyam. Ti babankan san tat magtalnakan. Sige, alamidam! Total, isumat ti paglaingaw! Adeng, apo yan nagkabibaw di bibig ni Cora. Ay, kuwa man na. Diyak nakapagtapal, kahit nasaktak ti asawak. Ay, unay kamutan ading ko. Apay ngay adin iswam di asawam. Nagadumot ngamin ti bagbagana. Keso awan trabaho. Pasig adawat, ipakpakan ko iti pamilya. Kat, sakitam ti ibagbaga ti asawam, kat pudnumat. Na, tauray da kayo, ayunan nyo ni Kura. Ading, Ay, jak ngamin kanunungan ti aramid mo. Maawatak tirik na ni bakat mo. Amo mo ti makagapo, no apay akanayon kayong agapa. Gapo da ita, iti kinaawan ti trabahom. Awan ti dakas na ading no tilmo nam ti pride mo. Agbiro kay ti trabaho. Oray anya at trabaho ditan, basta disente lakit day. masurunag yun ni tatang ko. Kani manang Marisa. Apay mata, kapusor mo ida, pare. Lagado nga bagbagada. Agbiro ka kano iti trabaho. Dakasi kano ti pamilya. Ay, mapling ti lapayag ko nga dengdengag. Ay, gagangay na pare, pamilyam nga ron kat. Ida, di kaya tay pumintas mat ati biyag mo pare. Ayan iti problema dita. Kaya adamat dumawatak iti tulong. Pare, nasaya-saya at nagsapol ka iti pagtrabawam. Kita na ka, pare, at least, da trabaho. Ha? Sikamit. Ipanakil mo man ti trabaho mo. Kano janitor lang. Naisa ka lang, babaunin. Nababaday taasaan. Pare. Nay kamitin, pare. Ibagan tuman kanak no, the opening para iti office work, pare. Ay, sigurado amalak. May sakto mo tin awagam iti. Sir! Jack Cruzonada ti panagsasawa ni pare Jake, Bakit? Apay anak ko nam ti kastan, lakay. Nabayagan niya, bagbaga na agpainumag ka na. Iso, pinaubos uyak mata. Ang hindi makainumain. Ay, nagadom, ti sinasauna. Kas kumaitian niya. Kas kumaiti pa ng tagibasit na iti trabaho, kas janitor. Apay, di na napanunot at ipagsiyasyat yo kat naggapo itinatgadam kas janitor. Saan naalala ang ti janitor? Tanadalos day ta at trabaho. Isumat pakit.
nadalos dayta. Hangam, nangato la oray mo ti arapap day jemat akong parek. Ngarod kat no dinan sapay napadasan tinagtrabaho. Ammo tayo mat, anak kasanggir laeng kadagiti naganak na. Kastameten iti kabsat na. Sa anak pa'y unay anabartek idi kahit. Iso am malagip ko amin dagiti bagbagana. Imbaglaangan ata saan mo at tinutupan. Ay kutuan nakapagtepulak pa'y mata. Bakit? Ngamin, jak kayat tigulaw. Ay nalakay, nasaysaya at sa nulikli ka mo ni pare Jake. Jak kayat amapasubo ka. Nasabat ko ni pare Mike itay. Hanggang kas lalikliklikan nakmatay. Nay, apay nga kat no kasingadan agayem mo ni pare Mike. Huwag nga. Ni Marik nakakasla na lang ni Esteban na kailangan na kanya ka. Ay, amangan mo't no adda na ibagam asaan na ang nagustuhan. Awan mo tiyam mo. Ay na tinasaya at siguro, kasaritam ni pare Mike, tapno maamwam no apay. Ne, agi patpatakder gayam ti gayem mo iti balay na. Huwag tatang. Ay na, imbag pay ni Mike. Inot as sumaysaya at ti panagbiag na. Oray na numula ang janitor ti trabaho na. Kabailan na abiyagan ti pamilya na. Tatang. No siya to ti madan iti trabaho. Kaya tay trabaho nga to ti saad na. Executive ko naman. Kainsan la kasta klase ti balay ti patakder ko. Yoray man aggagabwa man siyon ti patakder ko. Ay na, aday ta ka manan, Jake. Kanayon akastat ibagbagam. Pasiglaeng akinapangas ti paglaingam. Ngam di mo mo't maaramid. Ultimon bubong ti balayo, di mo pa'y matarimaan. No agtodo, agtedted, ta saan mo mo't nga unatin dagiti imam nga agtrabaho. Ni tatang mit. Rugyan nak manasir muna nan. No saan mo akayat ti makangag kanyak anak kao. Agsapol kan iti trabaho. Saan kat atay mang namnamak kalagtan kanya. Imbagman ading ani, tanapanunot mo ti agipatakder iti tersenam dito'y sango ti balayo. Tapno saan kami ang mapandita highway agumatang. Nagaddayaw. Un manang, imbagla a pangalaan iti additional income. Ay wan ading ko, hosto day taan ako nan. Nasken atulungak nila kay ko manang. Tano ti sweldo na laang tinamnamaak, ay saan nga umanay? Sapay do at ipagis-iskwilaan mi iti high school. Imbagman takasta kayo ni ading Mike. Adda ti kasta ka panunutan nyo. Ngam ti kabsat ko, kaslaawan laang kankwana. Tay come what may, ako nada. Lakay, awanan ti isang tayo. Kastaya. Anya nga tano padasam ti umutang di tatersina ni Mariane. Ay, sikan ati mapan. Ah. Ay, mabainak amapan umutang. Sige. Padasa ka. Maray. Mabalin ka diti umutang itila ko mabagas. Bayadak tumutlaan. Ay, pasensya kan pare. Ngam sa anak nga agpapautang. Basit nga min ti punak. Iso ano anya tinaglakwak, iso matlaang tipos-ipos ko. Kastaya. Un paray, iso amaawatan nak kuma. Kunang badlan, asino day jeng ani? Di nakitin pinautangan. Ay na, saan kan nga agunget? Impalawag matan ni Kumari Ane, no anya ti rason, no apay adi nakapinautangan. Gapot hasim mayatan ti biyag da. Kastamat ti ugali da. Imbagak matabayadak to. Ay unay kan, Jake. Di ka mo makauawat. Makita dan to nung bumak-nangak. Na, Jak to'y di panpansinay. Madlaw ko kat kaslasan kayon anasingad ka ni kumparem a Mike ading. Ni pare Mike ti kunam. Ay, jakon panpansinay. Agsipod ta nagbalinin anatangig. Agraman ni bakit na. Ni, apay ngay anak ko nam ti kasta ading ko. Kasano? Di si Maya at basit ti biyag na. Kunang badlan asino lang. Ay na ading, panagkunak kat saan akasta dagiti agasawa. Ay adalang iti panunot mo dayta. Ay saan manang? Agpaiso ti kunak.
Ni pare Mike, liklik-likan nak. Ang jak amwa, ano niya ti makagapo? Nimot Marianay, saan ngagpautang? Iso akagurak ida. Ading ko, dakas, ti gumurgura. No adda isyong kadakwada, kasaritam ida. Ay, basta. Kagurak lat tayo da. Maricora, nakadanon kanyak agumurgura ni Pari Jake. Gaputa saan ko a pinautangan idi na minsan. Ah? Ay najak impagarup asin nakit gayam tinakam na. Kunak nun naawatan na timpalawag ko kankwana. Ay, Mare, pasensyakan iti ugali ti asawak. Ay, no siyak, maawatak ti side mo. Ay na, jak kumakayat nga addaguran-gura iti nagbabautan tayo. Ngamin agkakaaruba tayo. Kat narigat no adda ti saan tayo apagkikin na awatan. Bayam, Mare, baliwak akasao ni Jake. Tatang, tumawatak man ang tikor tayo. Talawans na iti ubing ag eskwela. Naay, no kumangamin manggad ka, tapno saan ka adawat-adawat kanyak. Naslaak matan ATM ti panagkitam. Asano ngayon ang anak taon? Asino pa nga iti pagsanggiram? Ni tatang mo. Sa anak ama uma amang bagbagaking ka. Agingga ama kaamiris ka. Nalakakak kumanga agdoras no ikkatam ta kinapangas mo. Maan ano kumano nababalaang ti saad mo. Tinapatag, mabiyag mo ti pamilyam. Dayta ti tandaanam anak ko. Pare, si kamot gayam. Uwan pare. Kahit ka kumakasarita. May papaniti anya, pare. Damaga ko man, no apay liklik-likan nak. Kuha nga men, pare. E di na minsan anaginumta. Tinagibasit mo ti trabaho. Imbagam anababalaeng ti saad ti trabaho. Kan may saak laeng atagabaw. Pare. Ang orino kasjay laeng ti trabaho, pare. Proud aklat ta. At least, adda trabaho. Pasensya kan pare. Jak na puutan na naibagak tikas jay. Kahit nasayar ko tirik nam. Kan may isa pare, gimura ka. Idi saan nakapinautangan ni bagat ko. Bawatam ko mamay, tamang rogrugi kami pailaeng. Awan pa iti husto a kapital may. Pare, agsapol ka ngaminan iti trabaho. Ore anya a trabaho, basta disintay. Tapno, saan ka niya umututang? Wino dumaw-dawat kinitatang mo. Uwan pare. Agsapul ako niti trabaho. Hala, mayat na ita pare. Kasta talaga ti biyag. Agsalukag ka, tapno adda pang biyag mo iti pamilyam. Kat husto ti kanayon niya baga ni tatang mo. Idya mo ti kinapangas mo. Tapno dumur asmat ti panagbiag mo. Ditan gagayam, tinagpatinggaan, ti may sapay apakasaritaan tayo, anaadaw iti pagsasao akunana. Ti tao anapangas, narigat ngagduras. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag. Insurat para iti radyo ni Maya Santos. Kaya ni team at direksyon ni Jenna Almoite Diaz. Computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kastala ti biag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, Borsyaw! Agreng ka man! Ay, unay kayo mo tinabang. Istorbo kayo ti panaturong na. Ay na, Borsyaw! Nangaton deenet! Mulmulagatan na kan! Ngam nakanganga ka pala nga matmaturaw! Kita pa yayan no nakangangaak. Tilamad madlaw yung may. Pati init pagaburidwan nyo. Kabaybayan nyo ang umataw. Na! Bumabantaw. Kasta mo, naging nga lumakay ka, Borsyaw! Sadot ka la ka na yunan!
Anya kumangay? Ay na, Borsyo, aya. Apay, di mo mo tayo pagsasaw. Ako na. Tay sa dot, anak nga. Urag todo iti kwarta. Dinto polos makaala. Anya? Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biyag, ag progreso! Kastala ti biyag! Drama, apakaabulan, dagiti nagduduma, apagteng iti biyag! Ano sirigen? Ket makapalik! Ngem ubog ti pagwadan, kadagiti mawaw, amaseknan! Kastala ti biyag! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga estasyon. Ket ita, at to'y di pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka agaramid iti kalukwan, tapno awan to ti pakairubwam. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Ay no kasta, nakapawit ka, anak ko. Way, nanang. Mabalin yun ng erwarte kwarta ngayon pawit ka. Sige, anak ko. Inak to iruwaran. Way, nanang. Bantayan nyo ti apuyo, Ang mga nutila papapanan na. Ay, di ka katimadanagan. Gwardya daw ni Mara. Jak bye-bye anti anak mo, anak ko. Kang jak igikan iti kwarta na. Tapno saan abakarwar. Ay, ang mga nuarmanda, no palubusak arumwar. Ay. Ipagayaw, tasan pa'y lang agpaparang. Masapo lang makaturpos pa'y nga umuna iti panagadal na. Sakbay ang makinubyaw. Ay, wan. Danag mo na aya. Siyak ti makaammo iti apo ko kunak lang arudan. Sige nga arudan anak ko tarumwarak. Inak irwar ti impawit mo akwarta mi kan ni Mara. Way, nanang. Anong sanyo pala ti maipawit ko, Takas tayo mo ti sitwasyon tayo. Sa anak pala maka full time iti trabaho dito abroad. Tanay, nakapsot pala ti business dito. Di mo lang aminan, malmalpas da ito pandemya. Wan, anak ko. Ayos laeng. Umdas mat ti ipaw-pawit mo akwarta mi. Awan problema iti day ka. O sige nga rudan. Babayan, anak ko. Tasapaak ti rumwar. Sige nga ro, nanang. Bye! Bye, anak ko. Lola, siya kunti mapan mangirwar iti pawit ni tatang. Maiparit sa ti senior citizen arumwar. Si taenda kayo. Nagkuna si taendak. Saan mo't amadlaw a senyorak? Ha? Ay pagsasawak to pa'y idano si taendak. Apay, aday bidensyayo a senior citizenak? Kunak Ay, kuyogang kay nga rodan Ay uray sa anin. Agbati kan dito'y balay. Sige, makamu kayo nga rod. Di ulip-lipatan tay mask yaw. Kan ag-face shield kayo. Wan, danag mo na ya. Sige, taagrobwata ko. Ni, ada kayon, Lola. Ay, oh my kapag, tay suro na. Ha? Gimatangak iti baraw a cellphone ko. Manan? Ay, wan Ala, umay ka. Agtugaw ta. Ay, nagkatesigo na cellphone nyo nga Ha? Diyak kaya tinday jay. Nagmaday ti kamera na. Makita ti kurar ti rupak ijay. Ay may mayat siguro na ito'y. Tanangin ngina. Ala kayo. Gatang kayla gatang iti cellphone nyo. Ay sana bali Tailakok tundag itay daan. Ala, isuro na Tadyak unay kabisado na ito a cellphone. Ken, isign in mo tay Facebook ko dita. Ang sakbay na agsilpi akpay tasukatak tay profile picture ko. Ha? Sukatak itinapimpintas. Luseng, asawag, mabalinti umay. Si Kamanan, inaw,
Wain, ta umay ko man ikan iti suman ti apo ko ta. Kasta kamutan Nagluto ak ngamen iti Ay, ang dasuman, bay. Nagluto ak mat idikalman. Unay ka ti, bakit ko Bakit ko ide, kunam? Tanabayagan ang nagsinata, ino. Ay, Lusay. Nagpuskol matiro pa mo na mangawag-awag kanyak iti bakit? Kalpasan, ti panang panaw mo kanyak ide. Kalpasan na, at dapay larupam nga agparang-parang ditoy. Ay, Lusay. Lading itag, ang amdikan kayat, ino. Ha, sinugat monto'y pusok. Kat presko pa'y laang ti sugat, nga impalak ang mo kanyak ide. Isu apumanaw kan! Oray anyat araramidam, diyak kayatin ti makisinubyan iti lakay, ama na nga lihilaw. Awan at talaga, anak ko. Di na kun kayat ni nanang yaw. Awan san tinamnama. Ay, di yun ipilit ti bagiyo kininanang no talaga adi na kayon kayat tatang. Aw-awatin nyo latan Nagbabawyak mo't tinagbasulak iti kalabas, anak ko. Wen, ngam narigrigat no pilitin nyo ni nanang ama kisinubyan kada kayo. Tamangan no saan kayon tumitlaan na ragsak, tatang. Ay, di kayat ka. Ang kadwa kami iti inayaw. Bayat di panagbakad ken panaglakay may. Tatang. Kasapulak ti kadwa, anak ka. Dahil ako mati panunutin jay inayaw. Kasapulan na ti kabinadang iti biyag. Kabayatan ti panagbakit na. Kasapulan na. Kat kasapulak mat jay inayaw. Ay, ala, bayan nyo. Takasaritak tumanen ni nanang, tatang. Barong maayaw. Kalpasan ti panang panaw na kada tayo ide. Ita, kondesoble. Napos kolkit di ti panagrup-rupa na Ha! Ibagam, tanapos kol di rupa na. Nanang, nagbabawyanan ni tatang dagiti biddut na. Pakawanin nyo ka din. Wan! Ha! Narigat ti basta mamakawan latan. Ang pilitak, tapno awanan ti adupay asao. Sige, mapakawan kaun. Ang amjak kayatan ti makisinublan kan kuana. Nanang. Awanan ti panagayat ko kan kuana. Inkalikaun. Di yun maawat ni tatang dito'y balay? Saanan? Nakayat yu at tulungan niyo. Pag naudan nyo ijay balayaw. Basta jak kayatan nga agdan na kami manan. Ha? Ay, mabitlaan adawag ka. Hello, babes. Babes? The babes ni nanang? Jak kumakayat nga ibaga daytoy kada kayo, Auntie Wilma. Jak mo't kayat ti agilimod Wun, adda boyfriend ni Lola. Chatmate na. Anya? Ay, unay matan ni nanang. Iso ti pagpuypuyatan na. Ti makininawag iti chatmate na ante. Ti jak kayat. Kanayon na aludan day ti chatmate na. Mangmangag ko no kasdi nga umawag. Kanayon nga agpalod ken ni Lola. Anya? Saan pa'y nga amo ni tatang day ti ante? Da kayon to nati mangibagakan kwa na. Mabutengak nga gipulong. Sige, awagak to ni Manong, ije abro. Lola? Happy ngagsangsangit kayo? Ay, imbrek na kon ni Ador. Idi awanan ti maitad ko alod na. Imblak nakmatan. Ha? Baybayan yun day dyan lalaki, Lola. Basol mo day to'y Mara. Ha? No di ka ko managipulong, saan ko mga insardeng ti amam ti mangpawit kanyak iti kwarta. Ay, tila impulpulong ngamin ni Antime. Kat day jay mat nga Antime, impulong nan adagos iti amam.
Iso aba asulyaw ti panangibreak niya ador kanyak. Di yun lang amin amaw tirik na ti masakitan. Nagsakit. Sorry, Lola. Sana bale. Adda kami mo't amang ipatpatag kada kayo. Awatan nyo kit din ni Lolo. Iso ti ayatan nyo manen. Palas! Ha? Rayan niya't mapaspasamak. Jak tumaawat na dya tao. Patsak! Adan tulat na masarakak anapun daw amang ipatag kanyak. Bakbaketan kayon, Lola. Awanan, ti mangayat kada kayo. Teko nam, Ngam apay, itulog ko nga raod. Ha? Nan, agpwesto ka man kit day, tapitsuran ka. Ha? Ni, apay, Lola? Ay basta pitsuran ka. Ala, umisem ka. Tay kapintasan nga isam ti aramidam. Anya? Sige nga, Rod. Aha. 1, 2, 3. Aday tay. Ay nay. Napintas ti alam dito'y apok. Ay, nagpintas ka. Aday ta. Nasukatakon ti profile picture ka. Ken, indilit ko amin ang aladawan ko iti picture ko. Hey, so katak iti ladawan ni Mara. Tapno kasla na pintas abalasang ti akin account dito'y Facebook account ko. Hey, oh, imposible ajak makaban ni iti baraw. No kasto'y ti kinapintas ti profile ko. Ay, ag-search sak iti i-friend request ko. Dagitay guwapaw alalaki. Lola, rabiin, maturog kayon. Agsilsilpon kayo pailaan. Maturog kalatan apok. Jak pa'y makaturog. Asino man ang takachat yu aya? Ay awan. Basta maturog kan. Ala? Kanayon man ang ti panagpuyat yun. Amok, adamanan ka chat yaw. Urno sumankit di tabuok mo apok. Taag-picture ka. Umisem ka. Nilula mo, rabrabi eh. Ay basta. Umisem ka. Ala, urno sam tabuok mo. Aha. May isa. Dua. Smile! Ay, aday ta! Ay na, nagpintas ka talaga, apok. Ala, maturog kan, wine? Sige nga, Rod. Umuna ako na maturog, Lola. Sige. Dita kayon. Aha. Isin ko manan ka ni Jaime, to'y ladawan ni Mara. Ay, main-in-love una yan ni Jaime, dito'y ladawan ti apo ko. Di na laamaw. Painlabak iti kasta unay. Nay, nagchat manan. Ay, replyak. Kalpasan na, padasak adawatan iti kwarta. Ay, di naklakit di pa ayon daytoy. Taag mauyong iti kinapintas ti ladawan nga in forward ko. Ay, hala, ay, umawagan. Ay, sos, ay, kasanungay daytoy. Ikapsot ko lang ti busis ko. Tapno di na madlaw abakot ti kasarsarita na. Paubingak ti busis ko. Hello? Hello, sweetie. Kumusta ka? Okay lang, sweetie. Apay akas ti boses mo. Kasla may pipit.
kasto iti boses ko. Sa bagay, napintas ka lata. Uray kasta ti boses mo. Angam, apay di ka makita, sweetie. I-on mo ati video ti cellphone mo. Kwa, sorry ha. Kwa, brown out namin. Dito ayan mi. Tinak madla makita no ion ko ti video. Kasta ka di? Okay nga Rod. It's okay, sweetie. Kahit kasano, agkita tayong tunbigat. Inta mga niti restaurant. Kalpasan na, tagpasyal. Kwa, Please, sweetie. Kaya't ka na makita iti personal. kwa. Ay, sana pa'y areti. Sayang. Itet ko kumati regalo a kwentas kan singsing. At tapay relo, 24 karat amin. Sige. Agkita ta, sweetie. Sa dinaw, ti pakitaan ta. Ibagam, sweetie. Lucien, ano dyan nadamag ka? Ada ka no chatmate ma? Awan, pudno. Anya kumaita. Lucien, Awan karbangam ang mga tipa iti kayat ko nga aramidan. Tanagsinakan. kaya't kala apalagipan. I love you. Iso nga isaksakit ka. Di ka agaramid iti kalokuhan tapno awan to ti pakairubuam. Ay, di tabagem ti pangibagam iti dayta. Sika tinagaramid iti kalokuan. Nagbalbaliw akaun bakit? Iso nga awaten nakadimanan Ay saanen, di kan pagan ano. Kahit asinon to ti kabinadang mau no kumapsot ka. Ay jak ka sa pulan. Kasta latibiyag No addan taw maipaay akabinadang ko pagyamanak. Basta huwag lang ikaw. Period. Ni, anya ti aramidan tayo dito, Lola. Ay na, sabten ta ti chatmit ko, apok. Katsure, no inaramat ko tiladawan mo, wan. Ha? Anyat kaya ti asawan? Sika ti amo na at chatmate na. Tapasig aladawan mo tinakita na iti account ko. Anya? Ha? Ala kayo. Tila aramiden niyo, Lola. Kampay iday, kinuyog kalaeng. Ang sakayam latan, wan. San abalay, di ka baybayan. Ada ngamin itid na nga alahas. Pasig ka no at 24 karats na gijay. Ay sayang. No maala ka, itarayantaan. Anya kayo matan, Lola. Tila aramiden niyo. Agawit tayo. Ay, saan sayang jay itid na. Sweetie! Isuday tan apok. Isuday tan ni Jaime at chatmit ko. Kaput-putang tilangana. Barbasan, kan nagado ti tatuna, kan pati aritos na nagado. Uy, sweetie! Ay, excuse me, sir. Siyang ti Lola to'y chatmit ma. Ay, pasensya kan ha. Managbabain ngamin iti personal. Iso nagpakuyog kanya. Sorry, sweetie. Gamja kon mas balan ti iliw ko kan ka. Pinutas ka gaya mo talaga. Asawaan ka mo. Kasarkan. Ipatanti ako kunak. Kukwa kung to'y napintas si Anobia ka. Ay, naku. Oh my God! Ay, ipatan niya! Ay, di mo mas masakit ang yago! Ay, na ikaw! Ay, Kuwagan na. ay, ipatan niya! Oh my God! Makitam da ito, ha? Ay, ipakaw! Ay, tulong!
Pagdasan niyo ti masidag kanyak. Dapat ayot da ito tao. Ay, di mo ito kanyak ti imo kam. Pagdasan niyo ti masidag kunak. Ay, tuladak tinaramid ni Mara. Kung tarak man. Ay, taray, Luseng! Taray! Pasensya kan, Gary, anak ko. Sorry. Ay unay kayo matinana. Bakbakitan kayo. Ngamalayo pa ilat agaramit iti kalukwan bay. Sorry, anak ko. Alala, sige. Kurnusan nyo ti bagbagiyaw. Bye. Bye, anak ko. Ay, kitaan nyo man tikas tangar aramidan nyo, nanang. Dandani kayo na isagmak. Daitan ti ibagbagakken ka ide, Luseng. Di ka agaramid iti kalukwan, tapno awan to ti pakaerubwam. Naimbag tanatiliw day di ataaw. Wan nga rod Lola. Pati siyak nga apo ko yo. Dandani na irubo. Ay, apaw. Husto ka din. Inungtan na ko ni Gary. Iso adidak ko man ungtan. Masurunak lang aming nanang. Lola, pangaasiyo. Di yun aramidon tikas jay Wan, apok. Promise. Sorry Kat. Sorry, mate. Inaw. Sige. Okay laeng, Luseng. Pinapatag na amiris mo ti bidot mo. Kahit awatan nak ngaminan, Sige. Awatan ka, Nino. Agsublikan kanyak. Ta mga barwanan tamanan. Lakay. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasalitaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka agaramid iti kalukwan tapno awan to ti pakairubwam. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Jenna Almoite Diaz ken itimet direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami iti ingkay panagdengeg!